ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯇ꯭ꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯥꯡꯈꯩꯅꯤ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯤꯔꯛꯁꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 31 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯦꯔꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯗꯤꯁꯑꯣꯕꯤꯗꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯂꯥꯟꯆꯥ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜ ꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯇꯥꯃꯣꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯨ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯗꯤꯁꯟ ꯇꯥꯃꯣꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯨ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯅ ꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯖꯣꯟꯁꯟꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯨ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯊꯤꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜ ꯃꯤꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯐꯣꯔ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯀꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯨ ꯎꯅꯕ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒ ꯎꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯁꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯇꯥꯃꯣ तसेंना अखोइना खितंग अखोइ रिपोर्ट अमा तसेंना अखोइसि कॉन्फिडेंशियल खरसु ओइबा पोट खरसु लैगरे रिपोर्ट अमा अखोइ 26 दा यूनाइटेड नागा काउंसिल गा 12:30 दगी पुंग अहुम सुबना सेनापति की हेडक्वार्टर दा वारी सानाजखिबनी पुंग अहुम सुबना मदुदा अखोइना मदुगी 26 दा सानरबा मतुंग दा 27 दा अखोइ स्टेट गवर्नमेंट वाफम सिंग असि अखोइ अदमाइ तोदना थमजरे स्टेट गवर्नमेंट अखोइना थमजरबा मतुंग दा स्टेट गवर्नमेंट सु मरोइना मतमदु दा अखोइगी इनिशिएशन से लविनाबा अखोइ हाइबदा अखोइना हौजिक प्रपोज तौरिबा टॉक असे ट्राइपार्टाइट टॉक ओइबा हाइदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अदुगा यूनाइटेड नागा काउंसिल पुन्ना सानिंगबगी पोषक अमा लैरे अदन ट्राइपार्टाइट टॉक ओइबनिना अखोइना हंगजबा मतमदा अखोइना फंगजरिबसि ट्राइपार्टाइट टॉक ओइबनिना पोटसि दिल्ली दे सानबगी वाफम ओइबा अदन दिल्ली दे सानबा वाफम ओइबा अखोइगी दिल्ली दे सानगदा वाफम ओइबना हाइरिबा टॉक असे इनिशिएशन तौबसे अखोइगी स्टेट ना अखोइगी इनिशिएशन तौबा यादबा अखोइ होम अफेयर्स तगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तगी इनिशिएशन तौबगी वाफम लैबनिना हाइरिबा टांग 29 की इवनिंग दा अखोइना यूनाइटेड नागा काउंसिल की मेंबर्स सिंगा सो अखोइ खनजरबा मतुंगदा थ्रू टेलीफोनिक डिस्कशन अखोइ होम अफेयर्स ता फरे अदुदि टॉक से यारे यारबनिना मसिगी टॉक असे इनिशिएशन तौबिनाबना होम अफेयर्स ता अप्रेजल थागत पिनाबा अदमाइन तोंग थमजबनी मदुगी थागत खरबा मतुंगदा ngarang si 28 ni consultative meeting laire adon consultative meeting ki mamang dasu akhoi anticipate tokjabani akhoi home affairs tagi soidana invitation se lakpi da kanda karigumba consultative meeting si ki mamang da lakpi ramba taragadi pot che thajna ba haitare hana tasena mag trust deficit ta dana tasena koi gi leiba kano mayam si gi leiba mayam se stakeholders mayam si mark da leiba relationship kitang phagatana at least मोइना थाजबा मा लाकांदा पोट असे खरे हेना फरमबा मोंग अमदा चंगसिलंबा याबनी अदुबु लाइबक थीबदी ngarang सेनापति दा पांथोइबा कंसल्टेटिव मीटिंग सिगी अखोइगी manung sida invitation se lakhidre aduga ngasi su anticipate tokjabani akhoi laksari base lakmanda batiki kari nona akhoina tracking tawdana poche kamai tobiri bano haidana union minister da sum ministry da ke koina ngaijaraba matung da ngasidi akoi last hour forward ngaijaraba matung da haujiga se honorable minister union minister akoi home affairs da Rajnath Singh da koina goodwill mission gi maikadegi memorandum ama submit tawjakre aduna tawjariba memorandum asida koina haijariba se hojiki mayam concern oibiriba hojik tasengnamak tok ase athuba matamda tawdaba taragadi further delay tawbo taragadi hojik leiba fibam ase aggravate tawrpa yai hena soksilakpa yai haibagi wafam ama adumaina thamjabasi tasengnamak koina hojik makse thamjakre madugna hayeng phawgi manungda mu anticipation se koina mu tawjai mase thuna tawbira agadi akoi 31st or 1st ki matung da lakadoriba punamak se soidanamak kharadi nemthagani habi thajabadu thamjai madu tasengamak later se toki wafam se laabadi
United Naga Council natraga Naga Community Manipur laiba mayamna feel toriba akogi tasengamak government na natraga akogi Manipur gi government na natraga government of India na insensitive oiba manba attitude hai tare masigi wafam se soidana mok mention gani habi thajaba lai aduna response se karigumba government of India gi site gi lakpa taragadi talk ase soidana mok sathabagi akogi oithokpa lai madu lakragadi hojik mayamna tangdu laita da nami painari ba mayam se soidana kokani na khalle aduna tasenma masigi maraksida laibak yam thibadi ngasi se Manipur gi Congress Party gi president oibiriba honorable Tian Hawkipna akoina kitang misinform ama akogi tasengamak akogi laidiba United Naga Council da se thagi badu markogi response laktaba nataga toki hijack badu response laktaba di tok to dabani kana hai haiba wafong khara thengnaje aduga loina na maruena hojik madugi damakta any disobedience lasu any agitation gi step am lasu madu face tonaba ready like kana haiba yamna insight to ya ba provocative of words singse matam kharagi oina masi yaribam kai thambidana ba aduga miyam da leita da ba aduga miyam da mi binary ba singsida amana amabu lana unagadabo wafam sing thambidana masu akoi goodwill gi makedagi thamjaningi luchingba singda aduga tasenamak yabiraga di miyam nasu akoina thamjari bo wafam sing ase fake ngaktani adu masigi leidiba progress ase yengbira kanda matam kitang ngamin ba yabra madugi thajabatu ni akoina miyam da thamjari Kamon thambi samaro na Ministry of Home Affairs Government of India dege athuba quick response ma dakar oi aduga marksida akogi political party lainga ki myoisingna akogi provocative oiba confrontationist attitude se yai khai thadopiu solution ma thuna porok se hebani Johnson matang jalak saning si Johnson hoin su khoi forum for peace na yai khai kamai solve to godake bi wakhlona makak ta khongjing sangsin ba hodana khogi Manipur gi civil society organization mayam both tribal maitei muslim mayam yaudana khotana yam kan khona biri adu laksani wafam di masiki port sida khogi maru oina kanna khogi ngasagi goodwill mission for peaceful coexistence na su sangsal iba khoi khongjang si adagi mu forum for peace na su sangsal iba yamna phajaba good initiative se tasingok masi na mai pa khiba kanda UNC gi thamoida sarkar na khogi ngakhra kan giba mo khoi khra pen gi da lebido madugi maram du factor du na manbra natraga tasingna forum for peace sembagi kanaba magi fruit tikhra phangen lobi bra kamai to magi ngasagi semakpagi wakalonje si joint forum for peace ki oina di ngasagi economic blockage amasung counter economic blockage jina unnecessary escalator pa ita communal line da flare up to yaba adagi thingjil kanda adagi people to people da madugi kari hani yamna hurt to kadoba adugumba relation da lakadoba adugumba effect mayamsi urakanda tangai fadana akoi leijeri ba akoi na di chingtam apun ba yawba sigumba akoi gi forum ama sema kanda sigumba unnecessary kana provocative action ma ama tongna base masi economic blockade to bogi di akoi ngamdre adubu forum semba gi ngasagi akoi gi presentation chida su every yawri ba leader singna 64 organization ni hill and valley gi pulaga anam mana endorse to bosi ngasagi counter economic blockade gum tawra kan dai khoi si unnecessary mine thakpa langdu thura kan dai economic blockade na sangil ka muna harau gi do ba du gum gi potu lakpa dagi tension si hewang khalaktana dagi tongan ba khoi gi lining gi institution sing dagi culture gi leiba dagi periphery leiba sing si da nungnang ma mayam polak pase masi makti khoi na pam da ba kaino modi oibni na madugi main objective to thamba aduga iroina na taseng badi ekoi di ngasagi economic blockade to ba kangbu sidi generally ekoi praja mayam si noi wara bani na madu yeng bi rakanda immediately madu withdraw to haiba adugum bani aduga tawriba kangbu du da unabagi wafam duma ekoi gi duma di lei gi di haitare kanam tan madu propose to usul lei gi da adu anyway madu na amani aduga hauji wari ba fibam de ekoi joint forum si sema matung dagi di ngasagi strategic location sing hai tare say for example kaithel manbi port khai bhab khoi kara kano oi basi jaga sing ji khumbong yam kan ba jaga ni sangai thel adagi de khoi ge moidang pok sugumba area sing adagi hoji khoi kano yairi pok khoirom sungba chingba dagi mayam se anam ba se khoi chala kanda phamina rakanda
मीना तौरीब पॉलिटिक्स सीनी कोई मसेंगे मरक्ता कम्युनल फ्लेयर अब थोकान मधु कम्युनल कनो तानब पोट मसिलकपने मसिमक्ति तौगुमसी हाइबने अदो लूरीब कोर इशूदी जॉइंट फोरम सेमबगी अखोगी तसेंगो मसिगी पांडमसे सी ओरगसु अखोगी तोंगान मेमोरेंडम सबमिट तौबुसी सीएम द तौखरे गवर्नर तौखरे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर तौवे मरुओइबा अखोगी मेमोरेंडम पॉइंट अनी खंगने अमन कईनो हाइम स्टेट सरकार अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली इंटरफियर तौरका इंटरवीन तौरकांदा इकोनॉमिक ब्लॉकेज से अंडर एनी कंडीशन दा मसिगी प्रॉब्लम से हुजिकी इशू से सॉल्व तौबियु हाइबने सेकेंड नेसेसरी स्टेप्स लौबियु हाइबने मेमोरेंडम पॉइंट अनी खक्तनी सीगी इरोइना नहान कईनो नुमिता तांग कुनगा तरेट मणिपुर की गवर्नर उनगरे हुजिक अखोइदा लाइव वाफम दी कईनो हाइ मतमदा मणिपुर की इशू से अखोइना याम लाइन लौबुसु यादे हुजिक यूनाइटेड नागा काउंसिल की स्टेटमेंट खुदिमक से सीगा साइमल्टेनियसली थोप नहान दिमापुर थोप आसाम ट्रिब्यूनल दा पाजाबदा NSNIM की स्टेटमेंट सिगा इंडिकेटिव ऑफ what was taken yesterday मधु खदनी यावरन खल्ले मधु थोखरे मोय वारेप तो कंजल लपै फिरप तो लवि अदु ममांगदा आसाम ट्रिब्यूनल यावगिबा NSNIM की दिमापुर थोप प्रेस स्टेटमेंट से सिदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट of UNC legitimate harakanda almane hapebo aduga ngarang UNC gi moi firep lakthoe at the same time NSNIM na thamiba wafam duga UNC na thamiba wafan siga ani si 100% similar oil adu itare gadi ain haizirina hojik se adigi mamangda aikoina ugibada technopol gi sangaba chatpa adagi gari thorpo mayamda hojik se nongoi arm group sing yausale सी ओइतारगदी स्टेट की मागी पावर दा कंट्रोल तो बुंगम NSNIM नत्ते हाइबसी स्टेट मसा मंगना ngमजदबगी इनएक्टिव ओइजबदुगी मदुगी वाफम दुदी लेरबनिना अखोइना मियामना मु ngसाइ हाइरिबा सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली मसी इंटरवीन तोगदबुनी एक्ट तोगदबुनी सिदैसिदा डोनर मिनिस्टर मु थारकपा नोंगालगना मिनिस्टर मु लाकपा अदगिदि राम माधव लागा वा मंगंगम अदु नत्ते अदुगा इशू सिदैसिदा Congress na how much we are gaining nataga BJP na how much we are losing adugi wafam to ase hujik economic blockage che another hujik intensify torkana sustain torko matamda masidagi lakada backlash kanana masi thingbang ngamgudagi akoina forum mayam sema kasu immediately masine kang violence ki ma saklu na maloku matamda di escalate che satina torkane ba adun immediately government of India asu chumnagi ngasagi kanglugi natavida highest level even at the अखोगी ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन तौरकांड इमीडिएटली मुइबागा मागा यानरगदी सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ का फंगने ने खल्लेबा हसी यानरगदी ए विदिन अ वीक प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू तौरगदी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतम ददी ngomgre माना मुइबागा बारि सनबदी ngame whereas अखोगी पीपल सिंगसे फंडामेंटल अखोगी राइट से आर्टिकल 21 से राइट टू लाइफ से पूरा वायलेट तौरकांड मसीगी मायोक्ता imposition around 2 months tong matam sida si thengkhang kha da tawrabani central government su leibak se koi manipur leib se koi gi India gi citizen ni khallagadi madugi kaino du yengbi rakanda immediately prime minister ka du intervene to widrino home minister na ngamde hire 5000 manuni solution natte haibasi every circle de hire pot chingani sum tawne do intensify sum tawrakanda hayeng violence yarok na ba tawrakhine ba violence yarakanda madugi reciprocate torpo matam de kari ugida ke aduna masi puna moksi yankanda immediately prime minister office na intervene to view MHA jo dum to view aduga natragati masi gi miyam gi asoi ba natraga asaw wasina hayeng khoi kaino khoina pubungam do maike himself kum matam masi gi responsibility se ani mak tagani siwan ngam pazai maruina khogi yam kanna khonara kanda खोगी पीस तो प्रोपया सरकार लॉम दब स्टेट मैम दो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम पुनसलगा खोगी गुड विल मिशन अमसुंग फोरम फॉर पीस ना जॉइंट फोरम फॉर पीस ना होनरि सिम पॉजिटिव स्टेप ने लवी अदबु प्रजा की माइकई दगी खोगी सिविल सोसाइटी की माइकई दगी लौफम तोपो स्टेप सिल लौसलतना तमो स्टेप अमदे हेड ओइरेना लौजै अदो लुरी वफम दी स्टेट गवर्नमेंट का खोगी सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्लेम गेम तौन लेदना अमन इसन ngसाई पॉलिटिकल माइलेज लौनबरा कई लेगदगी हाबी फिम खक लेबनिना तमो हुजी खोई तमो लांचाना सो जॉनसन सो हाबी बे मुतुंगिना both state government and central government si actively moi gi role do mathau
chap chan pai khat ho bani mudu pai khat di solution si within 1 week adum tamulan sa su thajabali johnson da su thajabali sang am within 1 week ta dum solution ba adu ga di akhoi state government gi oina central government da sam takpa ma mathau ta da bra adu ga bjp center da lei na smai sum haina bi pot se khoi manipur praja ge khalaga di state government gi role su kadai phu da lohoni hojik si mase khoi praja singi lohum thokpa role aduna tongan ba wafam mo thamuraga hojik su ani mangna hojik haibi di se hojik se chuma tani yam kan ho na ri de aina haning ba wafam na hojik se election matam ne election matam ji khudong cha ba si logdi haibi aroi bjp ju adum mangare congress adum ngare khudong cha ba si adum longnai amana amaga hunna dna le ba adigi kadona koi center na koi ngasi nimit humni mari gi mamangda union home minister na chief minister da tharak ki ba chithi do makti oi center ga ifam thaibon tok ba hai law and order state subject ni na aduna law and order ji national highway number 2 Imphal Dimapur la mi ji hangdok kadawani dakar leba siphai thadar kane haibane ba madu hai riba artha di koi ji hatna roi ba sa mane ba mamang gi chayol ka du mamang da koi arei ba force pu dana nung dang ama Dimapur mau get wang da pannan leba gari long ne chadu bham leikre adu miyam ji horok tan nung dang ji da madu ngamba yai chief minister na jo hai home minister jo hai madu namthek tana chatpa yai adu chadu kana thoktu di kaina madu di lan gu mane ba miyam raktra nung mai ka paga chatpa gi phiam ne ba adu maina madu gu phiam du le mane na state na jo chatra adi hujik center na hai ba wata du di indian home minister na hai ba du di law and order state subject ni aduna lambi ji hangdok kadabani hai at any cost any cost hai te lambi ji hangu state government da han haire lambi ji hangde aduna koi dakar leba kano pini masigi responsibility lambi hanga miyam gi dakar report phangan bai base state amadi center ani makki responsibility ni aduna na thok pya roi aduna lambi ji hangu hai bani adu hairi ba wahi wata du di tasena haire ba hatna raga sina raga lambi hang bai wa ne ba aduna te ba matang za khoi prime minister no gomba khoi ns sina am ge mui bhada moi top leadership ta kitang convince roga handu ko da dum handu ko ada hojik jo kano di jon chana jo hai dune oi madu handok da biya ba adu mya khong khangna ra bawani UNC kana no haji khange adagi amuksu UNC khangi ba UNC gi matung da lei hai ba NSNIM india government wari sare bane wari sadana hojik ti sumna sahi trami manga sis fair tong ra buda nate framework agreement sign tong aduna wari sabi thakse mang da changchi lei bane ba ko smaine peace process ama lak project ana jo kahani ponte india government jo kahani de NSNIM jo kahani de UNC jo kahani de manipur government jo kahani de manipur gi civil society mi yam jo abu kahani de ba yam wan ho ba santi gi process kahani de ba kahani de bani na santi gi process se kai dana ba hona ba da india government na prime minister gi PMO na madu ba wi daita ma lorok ba PMO na tra jo home ministry de gi daita lobu ya ba loraga haidi hana sunaraga lambi hangdok padu kari kana ge madu aduna tum koi su obi aroi madu haki nongmagi nongdini gi mangaya ba aduna phajana wari sadana yana film da handok pai je si am dakar oi bane ba saijida kanona sajana haiba miyam gi role haido miyam gi role hita su oja ni mana hita haibi gre akoi counter blockade to ba haise counter blockade si masina kana magi agenda atagi langda thuba thudaba gi wa sunatna blockade to boda wari si oi haina ba lei sing da khara phai na singi mafam khara gi wane ba go adam economic blockade to go wa de loina bang ne ba adigi economic blockade to re na state government na center na ama gi force speed na gari mayam ji pusale e ba na khoi ho athim ba wa ba pya le ji pusale e ba adamai to dana khoi gi valley area da pochi pusale singi area da pusan ba sida sida so khoi state government na ma gi pm thok ba security pi ga yahon gadam ne ba adu miyam sina bhab tabi raba adi mun khanthara boidi wamin nari se loina bangni adu singi lam da so potchi pugi bisida mayam ji thingpham ji thok tab raina khalle ba ai miyam gi role haise swaisda miyam na bhab ta na akhoi sida si pusal e ya da so pusan jagi jano khoi ji loina awa wamin na ngak tani aduna ata mina adu tawria da tawre khoi thinga da thugai ga da mai tha ga da ne chon chathara di asai gi akhoi da communal divide ama akhoi ama lei ba sum ma se mayamna akhoi trust deficit lera pose dai te have so ya roi leira bang aktani khagda bang aktani sum helakada bang aktani ba adana sai wajalan chana ju ri jon chana ju hai ba akhoi masel ge mar thajan da sum law thoro na ba thabak ne ba akhoi counter block ka ne to ba je adana praja mayam sina bhab taraga hai UNC ge di moi ya pamba demand du loina ba kai gre thuai gre aduna khara saw bani na khara junction ba je
ꯍꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯪꯂꯥꯡꯗ ꯂꯥꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯋꯥꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯅꯗ꯭ꯔꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ UNC ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯥꯎꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯒ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯟ ꯏꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯖꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯣꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯃ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯒꯦꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯒꯦꯝꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯅꯔꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯔ ꯋꯥꯈꯤꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯅꯤꯗꯨ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯋꯥꯗꯣꯏꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ UNCꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯕꯤꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯗꯥꯏꯇ ꯏꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯏꯋꯦꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ NSNIMꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯊꯣꯛ ꯏꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯂꯥꯛꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ UNCꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯟꯆꯥꯅꯁꯨ naham ꯅꯣꯡꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ UNCꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡ ꯇꯥꯖꯈꯤꯕꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯈꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯈꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯨ ꯊꯣꯡ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ UNCꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯁꯥꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯁꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ANC ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯏ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯣꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯊꯣꯡ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯨꯠꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯇꯤꯡꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯇꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯗꯨꯒ UNCꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅꯤꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯁꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯁꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯗꯒꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯇ ꯊꯝꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤ ꯕꯠ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯀꯨꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯒꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯇꯣꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯕꯥꯏꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯣꯜꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯑꯣꯔ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯁꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯒ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯑꯂꯤꯁꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕꯗ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ 53ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯂꯤꯔꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯖꯔꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯗꯣ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯅ wari sanabirакanta okay madudagi kari outcome lakpage kari semdokpa yabage boundary committee semgado whatever aduda akoidi initiator oijabagi wani hajariba ada moina thambira iba poti makoigi miyam na khangnaraba demand mayam amma leire demand se united naga council gi yam clear oiba demand khar leigre madugi demand adu thugaira kanda akoi state government na smaina tawgre haibaduni aduna madugi potudi yam sengna haiba matamda lanba chumbagi wafam dadi akoi tasengna mak state government amasung United Naga Council na face to face paminaba in the presence of the government of India maduda soitna waruishin na mana taga wakai na ngamgani na any issue is no wari bu sanagadi dialogue tawragadi su even say chow grava ngarang yauri avena Japan gi kano avena Pearl Harbor da yana na chali madu kai gino Obama na akogi kano da Hiroshima na Nagasaki da visit tawrambagi kano ne magi good gesture ma utpane na khalle adumaina wari sanabada yadaba pot leite akoi wari sanaba akoi se khitang soli wari sanaba khara watli wari se dialogue haibase even akoi na pamjab se not only United Naga Council na state government na tab hoje koi myam phaminari loi laiminari civil society mayam sisu yamna sangba dialogue ka masange maramdi akoi gi future se akoi myam na kap out tongmin na kanaguma single CSO na single credential kaki damakta aikogi mingset longning bagi damakta solve tongna bagi hotna bagi matam do hen kre objective yamna unified oiba yamna collective oiba shared destiny ama umina kana aikoi kudimak sangi mathau tarabadi aikoina khanjabadi hojiki stakeholder oibiriba United Naga Council na akogi Naga Council ga akogi hoji mayam khanbiriba Manipur da active oibiriba civil society mayam go unarga face to face wadi sanaba su people to people contact su kasu kaidi na khalle natragi lan unariba potse phaminna rakandadi akoi loina mak lonam tangang bani kana su akoi lon khangna da balaite akoi loina mak mapam sida chawmin ki bani loina mak Imphal gi cosmopolitan culture da chawrokhi bangaktani akoi unara kandadi Yangarakanda wari sanarakanda okay something khadi thokaning khali adu nakan lepnarakanda mission khomnarakanda tobugi culture simadi thodokna mase encourage tawjaning de aduna polarize tawdana ai self interested power block sagat pagi mahutta aikoi tasena ma open oitokanda we don't have goodwill mission gidi we don't have exact number of koi ge kahetare aikoi boundary lejate aikoi any aikoi myam se mission is not an organization aduga aikoi na mayam da thamjning ba chingda masung tamgi CSO aduga library leaders mayam khudimakta thamjning di aikoi kitang handong asi aikoi kitang handokana kitang punsan si akoi collectively ongdang phaminase akoi de lairiba biasness mayam se tasengna hojik lairiba historical trajectory siga chanabra chanadabra masi akoi as a 21st century gi mi yoma oina akoi na kamaina semdokpam thoi mi khudimaki apamba singa se accommodate tawbangamna ba in the model of Switzerland in the model of Singapore adumaina akoi na Chinese gi Indian gi natraga Malay gi lairiba Islam Hindu Buddhist aduga Christian gi lairiba Singapore da yam adjust or fajana lairi in a very limited space am khakne Imphal isne hena chawba space am khaki manung dani 55 lakhs ladies how to accommodate not only space natana makhoi culturality makhoi rights me am do kamai tona Singapore na adjust torga chali aduna bu ma se fourth world gi GDP the fourth kanwo mamang tharaga cheli ba adumaina akoi su sokhol ba ngaktani akoi kari gi no akoi na why should akoi na kai gi damukta open oina wari sana ba hai roi doino wari sana ba hai dialogue is a must akoi wari sana si akoi communicate tausi amana pamba si amana khangna si until that day adugi nimito laktri phawbadi akoi masigi awa ba se anumayok na tamoyam ayexin tambi even world war hauda koi table lu sin ki bangtani yam na so issues conflict myam dialogue lu sin ki bangtani aduga for every problem there is a solution haibam sulai ado koi Singapore gi mong du su akoi accommodate tawsi tam se habni koi thaini wakhalon da aina ma na ai na smaina sigi yam na pik pan niro minded oba wakhalon si sum thok se habni yam nunga je civil society organization Manipur na yam na chaw na taki lobhom dokpa litwal lokpa sita senamak yam welcoming step ni an eye opener ni Manipur praja ge oina matang sa akhogi CSO gi role makha ta su kai le habgi tanja do laksage adu masigi maung na break am lojage break ki matung to koi tun hajar ke impact news ki manu hona miyang ta dan lebi
Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Oza Lipsap Group na puthok saba Oza sinabiyo Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Oza Lipsap Group na puthok saba Oza sinabiyo break ke mathung dam yang tabri punam pom kan tram oksari akoi ngasi khana jermin si numit yang khaini helaba united naga council gi economic blockade si hena cancel lagani hena ngarang naga myam gi mifam na logi ba warep amasung senapati district government gi office paralyzed togani habagi matang da khana jabani hoji makata johnson dai khangjaning si yes akoi gi moina di tasena kan da hanta ki goodwill mission ga joint forum for peace na lokhali ba kano si akoi gi dominant community moina maitai na big brother moina yamna phajaba akoi gi kano role do right time right place lowe hena khoi masi thamje even government gi hena akoi gi hanta ki civil society organization adina yam chong chong punsil ga simi post da yamna thagan rakpa yamna lemba da even sina akoi gi tribal civil society organization na su makoi gi wakhan ga se pharaktana both teams da dama dam yaw pase khoi yam phaje aduga hantak si tamomu kamoina dis mai harami ani thopi na di harami ani tho samasi mari manga thok ta bida ani khak thoi sin soi da bunsan bi khudong chabu su lege do male kadai bau the future su hantaki anatang sa not only economic blockade ki often taba hauji sangsali ba joint forum for peace amasung goodwill mission ani sina akhogi manipur gi issues mayam sing se ethnicity gi crisis mayam si ma pura issues solve to no bono kanda hal sangi bu khongjang se a sing pa ture ne no loina sangsala kan soidna solution amadi lakane bi thajab lai bir bohit yes masi approach se adum tongan tongan mani ko aduga yes happy bedo koi hauji koi kano gi joint forum si naga body sing representative fazana yaure kuki gi apex organization ma'am no yaure muslim itei pangal gi yaure masi gi forum si masina local ai ba thabak sing objective si su ngasai gi common cause amagi common issue do dai ko si chana ba changjana bane aduga masi gi forum si de free ni mi ma'am si magi free the liberation to wi to ga akoi ngasai gi akoi gi da ai gi wakhalon to ko akoi gi se debate tawraga akoi gi afaba pros and cons adegi sina to step to the madu gi phaba merit demerit nei nara chat pase masi ju phai ne khalle aduna madu gi understanding du leiraga chatpa keno si su movement si sangani masi gi movement si madu mak sangani haibe athadi se for example noi shura bani na naga gi representation noi yawe anamba akoi gi church body sing yauri adegi kuki gi representative mayam yauri mite pangan gi yauri tonga tonga fur macha macha gi mayam akoi noi yaurna ngasagi issue sida magi obe meeting sidai sida miyam ne kari khanba haibigi naine base masi phajana akoi gi haziki forum sida tawre maji tawbasina kamai to ge da akoi kaigumba khetnaba lerega su through understanding natraga madu phajana interaction to na kanda sini sumaina khanaba du haibigi kainom de lambi yim de ina ubo khang phange baduna si issue si matang sidai sida forum na changjili ba haziki akoi gi movement si yes economic blockade UN sin imposed obudu udraga madugi wangkatna chatpa movement amadi oire maramdi masina escalate to rakanda to holakpa ya ba mayam se koi khangwina rakanda tawre aduga stakeholder ngaktani haibegi madugi understanding duma koi purakmina aduga masi ekoina honaraga su ngasagi provocative action trigger tawgodori basi control tawdobi yadabanina immediately madusu tawgodabani haina state ka center ka thamineba ana wafam mamakha ai masi masi nainaba sing asigi forum sida yam nungai gani na khanje se any political party xyz apana
for the general benefit of the people. Kariyumba action am taw matamda. It is well and good now. Let it be madu Congress oibay BJP oibay. Aduga madu ki same kano se. Ek na taw matumda su prajada benefit of the imana madu ki credit am low to prajana sauro. Why didn't you taba ama tawra kanda madu ki credit am low matamda prajana sauro. How's it public opinion si fazana full oigre. Ngaram di koi ngasai district semam dai disu public opinion si Manipur sarkar na yeng heba. Taseng na Manipur sarkar na preparation tawraga makoi tawbani haibasu amadi oiramba yai. Whereas just before that public opinion se intellectual dagi academician sing dagi civil society organizations sing dagi general public dagi koi district ano jiri bangwa kaino ka same si 100 to 100 yare haibadugi tawrakan da strike tawgi banaba. Similarly haujiksu prajagi kaino si say for example is question nama haijege UNC की decision से मणिपुर सरकार का UNC का वरी सानबा मतमदा सानरगसु NACN IM ना economic blockade से पामगी statement नमा सुम थोक लरकांड मसी ओइगदर ओइरोइद्रा practicable ओइगदर ओइरोइद्रा UNC ना NACN IM की decision से की मायक तो लोगों ngam गुद्रा हाइबी question नमा लाए है सिगी फिबम लाकु मतम से दि NACN से दि state सरकार ना control तो ngam मोरे नोइ नबा पुल से हाई तारा गदि नोइ नबा ngasai peace talk to the Yahan Saja NACN IM su Madugi line to the Purpungam meme the Changro. Adu Taraki center ki role si Tholoktra. Mam the UNC city state ka Waris Hanabasuva NACN IM the state Sunga Moheba. Namoidamina Masana Asagi Irai Laiba simple arithmetic Nico. NACN Kanna Sungang like UNC na Madugi Mayok to Desan Long Hibase I cham some Tazes Deva. Aduna level of ngasagi talks karai de pukalakan de NACN IMC involvement to lakan de mangon da su pressure to lakan de kana khoi sarkar ki khwari highest oiba kaino office ha PMO ha mana prime minister office interview to gare MHA ga madu tanara ga karmain to de gen to ga tawdraga di sigi phibam sida se peace dialogue initiate to ga su madu khoi yam short vision de khoi na umatum de madu ka mai pa ka do bu man deba aduna hujik se center na su say for example BJP na NACN IM do control to gre center na hai kan BJP do moi ga jana badu ne koi na haib du ni haib do ya de ba Manipur praja gi mi gi 27 lakh ki chakhau that du gi afaba thabak tar do BJP phajas no ba Congress sarkar na district sem bada mkhoi gi mayam harau bodo madu gi credit to pale ba sarkar no lawja no ba adu da kai de ba khoi di praja na pami di adu yeng bi ro he ba praja na pamjari di praja mayam se koi phajana koi tangdu leitana ekhoida kaimta awa leitana hingbadune ba pamjari se aduna politicize to se issue se to mayam na hari se sine haba aduna general public ki madu gi welfare gi ngasai gi madu yenga kan immediately makhoi sina madu initiate to godong ni siwane da aduna sigi phibam ji lairabani na situation city center su state su khange okay hozki yam khwadi immediate on yam da ka se center ga state ki role am saure moni lei thok pa yaroi blame to dum kan roi manipur prajana loina khange habani sena kanda thaibu seroi adu civil society gi oidi hoji sanction gi khungjan sina handaki issue dor kanda hayeng khoi gi yamna apunba nungsina porpa punna sokhat mina ba punna hingmina ba gumgi wakhlon mayam do adu hogi level da sangbang am ki kani habigi thajabu du lere tawlan sa si matang sta NACN IM na piri ba comment si manipur government adagi maitai sing si against the naga central government na sinna re ka wafam khak lai sin di pot si hojik lei ba moi ngrang lori step tu ga hargadi kitang critical oibu manbra तसेना कोई democratically लोसन गदबा वाफम हाइबतारे मसे कोइना डायलॉग हैबसे democratically लोसन न बखोना जबने मसिदा तसेना मक आर्म opposition group सिंगना कमेंट पीपल से ओके एज ए मयामना कोइना होजि पावबद खंगनारि बदि NACN IM हैबसे तसेना apex body ni arm opposition group amani haidana miyamna more or less akoina yaning ba yaning da badu natana naga community gi na racially now singi admaina vision nama labiri banina maduda makoina comment pirakpa kholakpa habse khoi tasena mak tahon janing de masi democratically tahon janingi adubu akoina thamjaning ba wafam amadi masi tasena mak madugi condition mayam ado akoina pungkak makak thala kanda madugi right to pungkak makak tapasu id masi yamna deft uba taragadi madu tasena madu sonum to hanjaning de maram dike gino habanda aikogi wakal da collective consciousness sama khalakpa sagalakpa matamda exist tawriba aikogi mang da lairiba aikogi
entities aduga mangda lairiba structures institutions ase akoina loinamak leite haina lawbusu langani aduga loiriba ponmak ase lainariba khudingmak ase akoina accept tawrakanda madugi pot adudagi kamai tawdna churning tawrakanda achumba haibadi akoi myam khudingmakna yanaba collective destiny ma kamaina semakadage haibaduni akoigi tawse aduna ase akoidi peace ta natka peaceful coexistence ta initiate tawba ama oina hojik lairiba interests, rights and demands mayam ase tasenamak madugi matang da sina chumba sina lan ba habdo comment people ta kitang nganman gani na khalle adugi mahutta pambiri ba singa do karino haidana mamutta na thidokpa aduga hauji aikhogi marakta amaga punna hingminna bada tasenamak kahanga doriba masak singse natraga maduda leiba wakalon singase natraga maduda leiba institution sing natraga paradigm se karino haibadu khangdokpa dune khale khogi thause so aikoi the obstacle oiriba aikoi sahi asukuina leiminare edi haire lising from the hainare but kaido boino hojik 21st century natraga for the last 70 years 1949 the india gi aikoi gi hojik leiba administration sigi makad laaba matungda aikoi kaido bagino kan within this 70 years the kan muknabagi lana ma laise karadigi laino aduna hojik ta senam nga sai koina thamja kare masigi maraksida puthok kadori bo wafam ase right or wrong gi wafam na te na khale puthok kadori bo wafam ase leiriba aikoi myawgi maraksida aikoi gi leizariba attitudinal haitare aduga aikoi gi londa harga culture of habits aikoi se hainagi ba ma le tasena hainagriba culture of habits se sigi victims of habits oibane ba khoise hainabi mayam gi victim ne ba ois aikoi gi attitude mayam se wakal khukandagi blame tawdagi propaganda tawdagi aikoi na hainagi ba khar leire ba masi loinamak chongthu akanda aikoina haise madu chongthu edna loinamak ta aikoi compromise tawni haibadu gi wafum nachade aduna aikoina uribadi leiba interest and aspirations mayam se amam dissect tawrakanda peaceful coexistence haibasida layer by layer changjilak mamachangeba hauji aikoina coexistence ki ahan kanu oina khongthang oina first step oina aikoina economic blockade or dialogue or something masi resolve tawno khone jabani then after that kari lairi matungda di akoi gi education na kamai piri akoi gi younger generation si da kari nungsina da na ba kari hu thai adugi matungda na akoi gi commonality se kara digi sagalakani nataga akoi gi hojik lairi ba modern age si da akoi gi oiba rights ma'am se kamai to na inclusive oina kamai to na accommodate to ga chatkani haibadu tamna tingkhang hanba phawbada tingkhang si tamna maku hudoga handragadi thingjillaga sakat ke khallagadi I thoga tingkhang chu chakpa ngamoi ana badu chu hena chaina pigani maduna double wound ta dana ani dak su handana mi do kano tawgani okay tabara habi se akhogi mindset akhoi all mindset hauji ka sana dro mindset thinking adagi outlook singmo myam set one sense of to inclusive new world orders da khogi sana na sat ke gadi khogi survival da khoi adaptation amadi yam da karo haibani adugi mindset myam sing to tawra anoba yamna practical obu to se bani tamo su khumbi nu musmale do matang sida hauji ki tamona haisina yamna asing right answer di simale peaceful coexistence amana amagi aspiration khangaba amana amagi awana adagi magi awaba adagi my problem yam to amana am respect no kandadi there is no question of sigi question silakani but still Article 3 of the Indian Constitution say masina akhoi state amagi boundary alter to be yade habgi pot lai se tasengna mak akhoi masigi guarantee ma legadi manipur gi boundary se kai kai be yaro india gi akhoi parliament na ek ama seng gadi tasengna mak sumbagi naga gi kuki gi adugi kai be isu myam sing se masi tholo ina khanbra kamai to madugi wafam ji yam kuire som panghai da haina na lakpane ado dum thabu ga di tawduna lakte ado aina hoi madu leirabudi hoi adu leiroi adu ba nagagi ni kuki na habu leiroi na haibu adu maku sapsana haibu yabjana te adu ada aina haningi di mase ai repeat tawa tani platforms da dinate aina goodwill mission samakpa nimittugi nongan bagi editorial comment ai sanga express ta aina haijabase akoi goodwill mission je yam thina taram na fajana akoi yam thi harawi wo adi akoi na madura haijabase goodwill mission sida mayam punamakse yausan biyu natraga manaba makhali khonjang akoi masai sida tongan changsanaba adagi amani haibagi warite mayam sigi santi oina leminaba hingminaba yananaba sugma mission se changsan biyu haina akoi detail comment sida akoi je hai madu da haiba natana akoi na haijari je hojiki UN sina torba economy blockade sigi matang da masigi warwai pornaba honaba adi mayam je santi oina le hingminaba honaba khakta natana mission je hai ba good mission je ju atop sema ju atai sema any sema ju mission je
ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯅꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯩꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ tohan tohan group ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯠꯊꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯊꯩ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯣꯔ ꯄꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3 ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3 ꯂꯩꯒꯦꯔꯥ 15 ꯂꯩꯒꯦꯔꯥ 16 ꯂꯩꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯖꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯣꯝꯗ ꯈꯜꯂꯨꯗꯕꯤꯗ ꯅꯨꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯀꯥꯏꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯒꯨꯗ ꯃꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯐꯣꯔ ꯄꯤꯁꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯕꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯋꯥꯗꯣꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯐꯣꯜ ꯐꯪꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯅꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯗꯣꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯦ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯒꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯆꯦꯟꯖ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3ꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯅꯤꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯜꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3ꯁꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯦ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯜꯇꯔ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯛꯊꯠꯄ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3ꯗ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯛꯄ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯣꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯀꯣꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯔꯥ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯏꯠ ꯋꯥꯖ ꯗ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯑ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯃꯥꯗ ꯐꯨꯜꯂꯦꯁ ꯏꯃꯦꯟꯁꯤꯄꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯌꯔ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯤꯡꯍꯜꯂꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯕꯗ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯀꯣꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯏꯠ ꯕꯤꯀꯝ ꯑꯦꯟ ꯏꯁꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ नागालैंड की स्टेट अखोगी NNC ना मणिपुर की युमथंगनबा स्टेट सिंग यौसलक्पा नागालैंड असेंबली ना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मनुंगदा नागा एक्सपांशन की वारे लौसलक्पा सिगुम्बा मयाम सिदगी थोरखिबने लेटेस्ट स्टेज लाखबनेबा अदुना अखोगी पीसफुल कोएक्जिस्टेंस की इशू सि मणिपुर की हिस्ट्री दे लेरमब्रा एडवेंट ऑफ NACN IM एंड NNC मतमदुगी वाफम दु नतन मणिपुर दे लेरमब्रा मणिपुर दी मधुगी वाफम दुदी सुंगले लेतेन लौजे मसु कनाना मसिदी क्रिएटेड कय हानि अखोगी सागलक्पा कैनो अमनेबा अदुगा 1963 दा लौगिबा वारेप तददी नागा मियामना हराउगिबा 1963 की मनुंगदा लूफ अमना अंडरग्राउंड लूफ अमना वारेप अम लौकाना मणिपुर मनुंगदा एक्सपांशन तौगदबनी हाइबा मधुगी आइडियोलॉजिकल कईनोमा सपोर्ट अमा प्रजा की पीपल सपोर्ट अमा सागलकान चंजलकपदु एजेंडा दुन अदुदा इंटेक्ट सुम ओइ लेतारगदी अखोइना वारी सानाबगी चंजंगदबु लंबिसि कदाइदनो अदु ओइतारगदी पीसफुल कोएक्जिस्टेंस अदगी लेइबा अखोइना हाइबा मयामसे एजेंडा की मतुंगसु एल्ले सिवानेदा हौजिकसु इकोनॉमिक ब्लॉकेज से इट विल डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ आवर टॉक अखोइदि हंदोखिरोय एंड फिरेप लौरले गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना इकोनॉमिक ब्लॉकेट हंदोक्तबिदा वारी सारू मतमदा मदुना कइंबा यानादना स्टिल कंटिन्यू तौ लेरे हाइगतारी अदुगी रोंग मेसेज सु चलकनी होम मिनिस्टर ना इकोनॉमिक ब्लॉकेट लौथोक्तरगदी वारी सानबगी तंगाई फदबदु लेते नसु हाइगे अदु तारी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर म सेट तौसे हाइतारगदी अखोइ स्टेप बैक खरखर तौनबा चंग्रा
aduna aikoigi leijeriba aikoigi heart kaino mayam se stain mayam se kitang handokna se ba adu oiragati wari sanabadu oigani adu majority oriba maitai aikoigi di adu gumbagi peaceful coexistence nataba aikoigi di philosophy leite haibase aikoigi history na sakhini sidai sida whatever mayamna akoigi tongan tonba version na mama na ibaduna story duna amani aduga akoigi oiba akoigi history manipur itself sidi peaceful coexistence haibasidi aikoi dagi hena madu nga aga leiba leibak tu di leite siwanida aduna hausik matam se still UNC da church body na haire even aikoi makoi na koi nungsi bidaba aikoi bhauda fajana aikoi moida haire mayam noina bakse aikoi di khanjayeba amata ne haibe wakhalon si khalenga si bauda manipur first hairega leiba adugumba misakni Manipur first haiba sida tongan tongan ba loop mayama laksago su secondary ujaba misak amani ai oinadi aduna masigumba sida sida hojikti yam taseng na hire matamda yam space leina redana yam nungai sida ga khogi impact tv de ga ngangna dana khoi tongan tongan fruit ki lakiba mayam do saungna ba natte he at least try to understand each other akhoi hotna gi bane adugi same adugi dialectical materialism haidara madugi approach to chat pesi ai ngai haijab do future da yam kana ne ba sigi kaino sisu yam kana isi wane da aduna masigu mase ai si aina haijari se huju akoi yam immediately ngasagi wisdom do miam gi sentiment si yeng birakanda immediately call off to birakanda political demand do di section khudimang na dum to view in other form haibane ba ana sidai sida madu gi simple wisdom do da madu fazana kano to bigani em ai thaja jabdu leji ki tamon tubja matang sum laksaning singa sai kano di kharadi haibikre dialogue is a must hire dialogue to magi any magi maram saram gera saram moira phagera phalum gera government people ngam gera moira room for dialogue mo create to basi yam mathau tai hebani ado hojik si yam thun solution porak na bagi wafum sunga saibudi pan bire ado masina taba masida helpful oibe abasi akoi civil society organization gi maikai gi macha amadi piri safum de piri kari kari di safu se kadom kadom de lagadi hojik solution yam thun por kadom yabagi possibility tasena solution ji porona ba koi hojik akoi na khanjaba different action plan on plan mayam leje madudi tasena matam sara kan koi no open up tawjage aruga hojik khoi dagi habining hojik yamna sangsang launa habi riba akoi gi akoi khuding mana hojik thangnari basi tasena first not only atop forces mayam habesi da wakal ungi oi khena basi odong gane na khale aduna yam sena akoi na hojik lai ba pot si akoi gi ka hetare akoi da chamam nari ba pot si kaino haiba matam da akoi gi oijaba poshak amaga saktam identity haiba pot si lakpa matam da yam sengna choice and reasoning se akoi gi choice ama laire okay ai gi choice amne aina pamjaba pot khar laire pamjari ba pot khar se reasoning yaudragadi maram mama chadragadi madu pame atena hekta toba yadabagi pot lai aduna akoi khuding manna hingminnarakpa hojik tapiri baduni hingminnarakpa habsi chumi hingminnarak coexistence habsi akoi gi history da lai tawbatabu karigumba history gi tangka kharada akoi masen gi marakta madu religious supremacy tanaba nataga feudalism gi through da akoi gi amang asengi natra kai mayam akoi ji divide to gi pot khar lai aduna coexistence akoi gi context haiba taragadi even Bhaigachandra masamakna laindau saname hisulatpa aduga Vaishnav ki oiba chaitanya gi philosophy chu pusla akanda aikoina laikriba syncretic form of life religion aikoina laidi base maite de exist or report se masigi syncretism se masi yamna matam du da very unique oiba kaino amakhangni ani makpu accommodate to bangamba ani makpu yathok bangamba haibase very unique character madune khale adumaina madugi laikriba past history du de akoina tamningi basi kaino boda hojiki lairiba potsi asida tasina ma akoigi laiminariba mayam sigi aspirations and interests mayam se masi akoina hojiki syncretize tawrakanda akoi masin amana amagi values and magi aspirations interests rights mayam se syncretize tawrakanda di akoi hojiki habiriba posak mayam se aduna karamba sapu mapiraga yagadage habise akoi yam naina basangi discussion yam sangi aduga akoi masin gi marta study circle mayam sangi aduga akoi kanglup sing sigi marakta su amu karino tawriba se habise akoina hangjaba sangi akoi gi future se kaidong edesu ama ami amamangi oiba separate future oiba yaro last thamjaningi wa from the majoritarian oriba akoina natraga
any community amana khwai gi pikpa tara warsu akoina khanba matamda manipur gi pluralistic oiba kanglup mayam da punchil laga saba saong asida amana amabu suppress tawdana khudingmaki right to pluralistic oiba mong amada aikoina reasoning hapa kana maduri hingminna natragadi hairiba posaksing ase nga ki solution puthokpa tongna thokani long lasting solution ama lakse haiba taragadi mi khudingmaki aspirations aduga mi khudingmaki right sing ase inclusive oina pluralistic oiba pot asida chattana yamna unitary oiba method amada chatkani na khanba taragadi madu aranba tagani aduna we are one haiba sidi yai tawbatabu one sigi manungda aggregate mayam ama omjandana yauri haiba simsu aikoina matam chuppada khangba tai aduga manipur gi leiriba confederal oiba social structure ase kaidong edi su aikoina kaukthopam thokte okay yam phajaba wafam ni reality ni historical reality azga hauji ki fact aduna hugi ngasi khanada ne jabasta yamna muroi wafam mayam khak akhogi yamna deeply analyze rokanda akhogi mazda yamna critical analyze rokanda akhogi yam phajaba phajaba yam phange ta singna ngasi gi program si manipur gi praja khudimuk civil society organization khudimuk ethnic group khudimuk na tarakanda lawba yaba kanaba suggestion mayam khak yauri practical oiba yam yauri akhoi peaceful coexistence akhoi na phajana lekpa adai akhogi accommodate tawbagi culture ama adagi pluralistic outlook ama leiba agi one sided oidaba adagi magi aspiration mayam khakse akoina punna satminna ba chawminna ba haitare masigi posal akandre manipur gi problem sing sa yambadi once and for all loina akogi loisin gidna akogi manipur su akogi sana khona bada yamna maming sapadona problem ga siam leitabi yamna peaceful oiba yamna advance oiba set mo erkan hebagi wafum thamjage loina na hojik ki immediate solution da state government amasung central government ani mangan amana amada blame tawdabida amana amada chance lawdabida yamna thuna makhogi topom topo lofum topo mathodo lahuning have su manipur praja miyam gi amasung civil society organization miyam gi khonjel ne have wafum si thamjabaga loina ngasi gi damakta de Manung Hutna losinbagi tanza do lawjage ngasi gi Manung Hutna da saruk yabiriba tamonin thawja lancha convener goodwill mission for peaceful coexistence elangum Johnson president united committee manipur adu khogendra khomram editor sanga express manipuri edition humbo amukan thaga sapong sari loina mathang edition Manung Hutna phawgi onade midang tabri punamutagi kanina wathang jere pinibis